ولو بينا رانش خو سنوري دفرا بهدينان بگشتي الزاخ ورا دهوكي ورا الشيخان بقرا امدي اكري ايدي او دفرا همو دفرا بهفرا جانيه وكو بايتخت بهفرا جانيه حسباندن بايتخت كفرا اولي مذهبين تويه همو براد قال هبدو دجين بيغمان دو خوشين خوشين هبدو داد قال هبدون امشين بيجين دهوكي سنوري بارزگاه دو كه رما كردستان مينا كه هر سر كفتي یا به هفراجیان یا دناوا روش حالات ناوین کو روش حالات ناوین بگمان اولاتن کفر پیکاتن بردام تپسر کرن هیا میوانه که مهجای حنا نعمو قانون اندامه جواتا ملیه کلدانی سریانی آسوری لذا خود گرمه کاک حنا دمت باش به ایدی اف هفتیه تباهی و به هفراجیانا پیکاتانه شغل دفرا بهدینا بگشتیه کم اداره سر بخویا زاخوجی بحث کن اول نمونه که بردام ام بحثاوه که دکین و دیفیرو جدا گلو تشه هی بیجی کو پیتر اف به هفراجیانا باوی که کنکریتی بیتا چسپاندن بو نوین دهاتی جی بیتا پولین کرن چاو بو ید چوی و صابو الدسبيك السوباسيا كانال 24 كم بو في دلي في دامن في شاف كفتني بيتا كرين قلمن بو ساخكرنا اف مناسبة حفتيا جهاني يا تباي نبرا آيندا براستي بري اس شوند من بو في حفتية ام دي بحث كن اف طبعا هاتا دا مزراندن اف حفتيا يا جهاني الصالة 2010 قبل يو ان الجمعيه العامه للامم المتحده هنجي برياردان يعني دا خاص كرنش اندامت خو هرد اندامك يعني بدوله خو بكمالت خو اف مناسبه بهتا ساكرن خاصه الديره الجامعه الجهات عبادتي الجهات دامو دزجهت ومجتمع المدني ف اس دس خوشي القناه بيستشارتكم اف باوري عن اف مناسبه هنا وساخت كت براستي جهه فخر وشانزيه وكو امل زاخو انا من الحريمه كردستاني ام شانازيد بن ما بين تشجو الكردستاني وك حمي عالمي في آين جلاكن نين الدنيا دولتك ان كمالك اك آين حمي آين موجود وكمالك وكردستاني نزيكي حفت ان هشت آين تيدا موجود ام شانازيد بن ام تشاوا بيغفا تسامح بليبورين باحترام ام قال اكدود بورينين افاش كيفاتت ام ريبازا بارزاني وبنا مالا بارزاني ام جهتينن شو بنا مالي اش تسبيكي وحتى نوكا قال سلوك بارزاني تسامحا فرق جدا ما بين شو آينين حمي اك مسافة سر ما بين حميها هي الا فتش هاجر جوازك هبت سرى اخلاصوية ودلسوزيوية بو ولاتي مع كردستان ولی البته که حنا تو زنجی برای پتریا هم پتریا پیامبر ناسمانی هم ولی روشالات نوین و روشالات هاتن دنیا لبره بگم پیامن خبالاف کردن لیلا قدیم و زمان حتی وگا به زورترین شریه نبرا مذهب اونان لروشالات نوین بویه و لولاتین روشالات بویه بردام هفدو قتل کردن هفدو قبول نکردن یکیش ما کوان پرزگری کن که هیا اف هفدو قبول نکردن جوان ولاتین کفر پیک هاتنه لهر ما کردستان زیده باری کراوشاویه تایبته بردام اف به هفراجیانت ده هبونه گلو اف به هفراجیانت تا چند بگمان باندوری هبویه لسر نابودنگا به هرما کردستان لسر پیتر پاراستنا یکتیا جواکی دنابا پیک هاتانده حسب بيزانين من مجتمع دولي مطلعة سر بيك فاجيان الكردستاني وأباشي جهة فخر وشانزية يعني مجتمع الدنيا تزانت فا آينا والفي الكردستاني هيا ام بيك فاجين وكبرى واحترام وليبورين فيتزان افات طبعا تشتكي قالك جرينجا بوما ام شانازيه بيتبن بله
بله بريس حنان عمو كانون يعني نموناك. بله قال سباس بريس حنان عمو كانون عندما جباتا مليا كل داني سرياني عاشوري قال سباس بوتا برابوناتا كل زاخد قال ما بوي